Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Assalamu alaykum muhtaram qonaqlar, qadrli tomoshachilar. Xayrli kech, hurmatli butun Rossiya avul ishmakarlari, jiyini vakillari, hurmatli qonaqlarimiz. Qozon qalasida o'tkazgan har bir minutingiz, har bir mezgilingiz sizga suyunishlar ham boratik, quvonchlarni olib kelsin. Hurmatli tomoshachilar, butun dunyo Tatar kongressi, butun Rossiya Tatar avullari ijtimoiy uyushmasi bilan birlikda mening avulim ijodiy ham izlanib tekshiruv ishlari konkursini uzdirdi. Konkurs 2017 yılının 20 yanvarından 25 dekabrına kadar devam etti. Haligi konkurs Tatariston Respublikasi, Rossiya Federatsiyasining Tatar milliy madaniy uyushmalari, yaqin ham Iroq illardagi Tatar milliy madaniy o'zaklari ham ijtimoiy uyushmalari a'zolari, o'quvchilar ham studentlar uchun ochiq massa bilan shara bo'lib turadi. Konkursning maqsadlari ham burchlari Tuğan yok tarixini öğrenüge qiziqsinu uyatу. Keng jamoatchilik e'tiborini Tatar avullarini burchigan problemalarga yo'naltib, Tatar avullarının birden bazısını buldurup, o'stirilishi bunda vatanparvarlik, milliy uzon, kishi vataning bilan g'ururlanish kabi hislar tarbiyalash. Bu ciddi konkursta 226 kişi türlü tübeklerden gelip katlaştı. Muhtaram va izzatli tuğanlar, hurmatli tomoshachilar, biz sizning e'tiboringizga shusha ijodiy yozmalardan bir necha uzuk taqdim etamiz. Ey avulum nominatsiyasında jengip çıkan Mamadi şehrinden Tuvalova Gülfidur'dan felsefi uylanılarından tuğan yazmadan bir üzük taqdim etamiz. Avul joni. Qo'yan bildik biz, g'adi avulning da joni borin. Ulturda kimler o'ylab tursin, tashlab ketgan chaqda avullari. Ey avulum, til yashirma, yash kelinlaydi tugilsin, avrayim deysin, suyla ali, nishigirak haling bugunsin. Hozir sahnaga Ayt avulim nominatsiyasida jengib chiqqan laureatlarni qutlarga muhtaram zot, Tataristonning xalq shoiri G'abdulla To'qay ismidagi davlat bo'lagi iyasi Ravil G'abdurahmon o'g'li Fayzullin chaqirlar. Rahmat etingizlar Ravil efendi. Halkımızın asıl jigitleri hem kızları ne mında şakırganda min nersesi çıkkanımda mene hazırına işittim. Soradım, nişlerge işmindi, kutlarga iştiydi. Çın mağarasında bizning şuşu bütün Rossiyaga sibirgen halkımızın şuşunda Qozonga jiyilib, birgalashib o'zaro fikr alishuvimiz bizning uchun zo'r quvonch. Bunda qachondir balki tegi vaqtlarda shunli 30-50 qaysi yillarni sürilgan, lakin shunda da yo'qolmagan Tatar xalqining ikkinchi, uchinchi buvinlaridan chin ma'nosindagi buvinlari da bordir. Şuna göre siz Qozonga kelib, bizni sindirsangiz, siz de Qozondan suyunib, dertlenip, жаңа ishlarga uylar bilan qaytib ketishingizni tilayman. Chiqqach, mana hozirgina boshima keldi bir kichkinagina she'r o'qib ketmoqchi bo'laman. Takdir şunday, bir azdan da ulu şatlık tabalarga, suyunirge gerek bizge. Alim utu yağar çakta sünüp bargan uşağına tan ürge gerek bizge. Bir iş için kim bir yansa,
bizga un kuyerga, un yanırga kerak bizga. Turmush degan xolalarga, saban to'yda botir bo'lib qolalarga kerak bizga. Rahmat. Milletimizin büyük şairi Raul Fayzullin'in kulundan bülek olacak beygide jingüşlerini sahneye çağırabız. Дуғалова Гүлфинур Зейнулла қызы лайыклы ялда Татарстан Мамадыш шәһәре. Рәхим етіңіз. Халилова Нәзилә Нәйіс кызы, Башқұртстан, Кушнаренко районы, Ахмет ауылы, 8-ші сыйнып оқушысы. Рәхим етіңіз. Ол қызғанышқа қаршы келмеген болса керек, бүлек мама тапшырылары. Қашапов Азат Әсхат ұлы, Татарстан, Зәй политехник күллияты студенті. Рәхим етіңіз. Mutluyuz. Aferin. Bul çabular. Бүлектерімізлерге оңышылар елбас болсын. Рәхмет Рауль бай. Рәхмет сізге ижады оңышылар. Қадірлі тамашашылар, татар халық күйі сандуғаш көгершен. Асыл яр башқара. Қабыл етіңіз. Hayırlı gençler kardeşimizler. Şu şımlık bayramı mübarek olsun. Eyde gezeler, ergeleşip, jırlap oturayım. Halkımızın en yaratkan şarkılarını bilsin. Sarı sandulaştı dayım, delin işi gıdayım. Sarı sandulaştı dayım, delin işi gıdayım. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Bilge üstteki bilge yürüdük şunlar işi gıdayım. Bilge üstteki bilge yürüdük şunlar işi gıdayım. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Sarı sandulaş bağlasın kıllarında sayradan. Sarı sandulaş bağlasın kıllarında sayradan. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. Gel şive bülgül ellerinde yaradan. Gel şive bülgül ellerinde yaradan. Sana dolaştı gelişin güller isten pürensin. 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 Güller isten pürensin. Güller isten Asıl yar. Hürmetli dostlar, bugünkü bölgenin tüp uyuşturucuları Bütün Dünya Tatar Kongresi.
Россиянең татар авыллары бөтен Россия иҗтимагый оешмасы. Башкортстанның Туймазы районы Төмәнәк татар тарихи мәдәни үзәге. Бүгенге бәйгеләрнең игъанәчеләре Йолдыз крестьян фермер хуҗалыгы Туймазы районынан. Шулай ук Туймазы районы Башкортстан Республикасының ИЛФА җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Алкышлар. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер сәхнәгә Башкортстаннан килгән мөхтәрәм кунагыбызны чакырабыз. Республиканың иң популяр журналларының берсе Тулпар журналының баш мөхәррир урынбасары, күренекле шагыйрь һәм журналист, Башкорт дәүләт университетының филология факультеты доценты, филология фәннәре кандидаты Илдус әфәнде Фазлетдиновны сәхнәгә чакырабыз. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать бүләкләнүчеләрне дә сәхнәгә чакырачакбыз. Илдус Фазлетдинов кулыннан бүләк алачак безнең җиңүчеләр. Аның гадәт буенча инде Илдус әфәнде берничә калимә сүз сездән. Беренчедән, шуны әйтәсем килә, без Казанга килмибез, без Казанга кайтабыз. Бу безнең тарихи ватаныбыз, бу безнең мәркәзебез, бу безнең ата-бабаларыбыз җире. Шуңа күрә мин монда шушы сәхнәдә басып торуым белән белмим, бунда да бәхетлемендер мөгаен. Шуны әйтәсем килгән иде. Эшләргә килгәндә әлбәттә эшләр бик күңелгә ятты, чөнки алар татар яшәгән бүтән Россияның гына түгел, хәтта чит ил төбәкләренең дә иңләп алган иде. Анда Төркиядән дә эшләр бар, Астраханьдан да эшләр бар, Ирак Көнчыгыштан да эшләр бар. Шуңа күрә инде менә шушы сибелгән булса да бу безнең халкыбызның бердәмлеген һәм рухи бердәмлеген күрсәтеп торучы бер дәлил булды. Әйдәгез, бердәм булыйк, бергә булыйк. Бик рәхмәт. Бүләкләнә. Сәхнәгә Туган авылының тарихы номинациясендә җиңеп чыккан мәктәп укучысы Закирова Илзира Рәмис кызы чакырыла. Татарстан Алексеевск эшчеләр бистәсе 7-нче сыйныф укучысы. Рәхим итегез. Садыкова Зарина Фаиз кызы, Новосибирск өлкәсе, Чановский районы, Пармакүл авылы, Новосибирск һөнәри педагогия коллегияте студенты. Заринаны классны белән тәбриклибез. Зыятдин хәзрәт Мөхәррәм улы Нәҗметдинов, Киров өлкәсе Нукрат Алан районы Иске Пенәгәр авылының имам хатибы. Зыятдин хәзрәт сәхнәгә чыкканчы шулай икән. Зыятдин хәзрәт муллалар язып биргән метрикалар аша авыл халкының кулы язмышын ачып бирергә, кызыклы мәгълүматлар табарга ярдәм итә. Бигрәк тә һәр кешегә үзенең ата-бабаларын ачыклап, нәсел агачын төзергә мөмкинлек бирә. Зыятдин хәзрәткә бик зур рәхмәт белдерәбез һәм уңышлар юлдаш булсын. Бик зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт Илдус туганыбыз. Күренекле якташларның номинациясендә җиңеп чыккан лауреатларны котларга, язучы галим, фән һәм техника өлкәсендәге казанышлары өчен Татарстан дәүләт премиясе лауреаты Булат Лерон улы Хәмидуллин чакырыла. Рәхим итегез. Булат әфәнде шулай ук сездән берничә сүз әйтәсез дип үмид итәбез. Мин инде бүген җиңүчеләрне генә түгел, шуңа әйтмәдем монда һәрбер кешеләрне тәбриклим бу бәйрәм белән. Хуш килдегез Казанга, кайттык дип тә әйттеләр, дөрес. Һәрберегезгә озын тормыш, бәхетле тормыш телим, бергә булыйк. Һәм аерым әйтәсе килә,
Гамнар, Ромбор, Петреч, мында болсаңыз, сізге зор сәлем. Шәкебөліні тәмсілі Азат қызы, Татарстан, Апас районы Шүрей Бураш ауылы, 7-ші сынып оқушысы. Насибуллин Динар Ринат улы, Татарстан, Кукмара районы, Тамай ауылы, студент. Қойдадыр Уран, әлі ұтылықшытмеген. Біз ама тапшырымыз. Тамырларда қыпшақ бабам қаны, идегейлер қаны ағыла, ирік сүйген сүйімбикенің ғұрып мәдетлері шағыла. Biz uğraşmasın. Hürmetli dostlar, biz beğenimizde devam ederiz. Hazır şapkalaşak, jingişinin isim familiyasının atarga rüksat edeceğiz. Batiyeva Noile Şagirjan kızı. Estirxanda Süyümbiken nesili saklana deb atalgan tarihi kızıklı yazma takdim etken Rossiya Federatsiyasi Estirxan şəhəri loyiqli yolda Bizning hurmatli qizlar bo'limidan xabarsiz bo'laklardan ham albatta bu o'zine göre simbolik ma'noga da ega chunki Süyümbiken o'rnida söyledik. Olsa ne ilerisi tapşırası mümkün mü? Biz tapşırışını yanlış verdiysek. Siz dereceli kişi Yok ben seni hürmet ederim. yok ne Kur'an Yaxşı. Biz şitten gelgenmiz. Evet, alkışlar demeye. Layla Hanım'la İklas Kurumu'dan tebrikliyiz. Bu bileklerde bazıda sizge icad edilmişler. Halkıma hizmet ediyorum bilen de hattımı. Ben 30 yıl milli harekette bizim tabibe olsam da. Rahmet size. Kızıl kazan üstlerinden ışıp bara giyip kazı. Kartlar ayda padişah ol kazan kızı. Nevmis hatun Süyümbike dul kalmadan tutkunlukta, tiz çökmegen şitinlikte, kul bulmadan tar şitlikte, atılmagan manaradan, ubulmagan biyiklikten, isen iken, ilde iken, tiri çıkkan harebeden, Süyümbike. Avılın Uranları nominasyasında жеңіп шыққан лауреаттарына құттықтарға Musa Jalil ismindегі премия лауреаты, филология фәннәре кандидаты, yazışı, Қазан ұлттары журналының баш мұхаррири Рүстем Ғұсманұлы Ғалиуллин шақырыла. Тәқdim етіңіз. Hürmetli milletdaşlar, hammangizga o'tgan ishora bilan tabrik etaman. Qozon utlari bizning dunyoga sevib yashagan tatarlarimizga yoqtilashib, endi biz sizdan tayanch tilak olib, olg'a taboda shunday birga yashasak edi. Amin. Zinatullina Dina Kamil kızı, Tataristan, Arşa rayonu Mündüş avulu, 8. sınıf okuşusu. Arşa rayonu bitirak, təriflici bəgəndir. Olaysa, illər tuman olğa tabak gideriz. Olğa tabak. Safuanov Ənes Müsağid ulu, Başkurtistan, Tuymaz rayonu, Tekribaş avulu. Loyiqli yolda. Təqdim ediniz, Ənes abi. Efektler yasaq, fotoğrafçı olamız. Pek zor rahmet. Rahmet Rüstem sizge de.
Ауыл турында жырлар, шигырьләр номинациясында җиңеп чыккан лауреатларны тәбрикләргә Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Хади Такташ исемендәге әдәби премия лауреаты, танылган шагыйрь Наил Касыйм чакырыла. Рәхмәт итегез. Яшәсен татар авыллары. Монда бу конкурсны уйлап табучыларга һәм оештыручыларга мең рәхмәт. Авыл яшәгәндә без яшәрбез аларга. Бу конкурс дәвамлы булсын иде. Амин. Бөтен теләк шул. Рәхмәт. Галимуллина Азалия Данис кызы, Башкортстан, Бишбүләк районы, Кыңгыр Мәнәвез авылы, 4-нче сыйныф укучысы. Ул китмәгән булса кирәк, алганда дәвам итик. Гаттарова Инзилә Илнур кызы, Татарстан, Ярчанлы шәһәре, студент. Яңа без аларны бу төбәкләрдән килгән вәкилләр аша тапшырырыз белән. Әлбәттә, бүләк иясен һичшиксез табар. Лайла әфәндегә рәхмәт белдерәбез инде. Бик зур рәхмәт. Чыгып барыбер сүзегезне әйттегез. Рәхмәт сезгә. Анысы да битмәгән. Гафу итегез. Ата кадерен ата булган белер. Йорт кадерен белер, йорт курган. Ил кадерен белер, илсез калган. Җир кадерен белер, җирсегән. Тел кадерен белер, ватаныннан кимсетелеп читкә этелгән. Сүзем дуга булсын, туган туфрак өчен шәһид иткән газиз әтиләр. Бу шигырь юлларының авторы шагыйрә Гөлзада Бәйрәмова, Татарстан, Казан шәһәре. Сәхнәгә рәхмәт итегез, Гөлзада ханым. Рәхмәт итегез. Мин бу бәйгегә ишне җибәргәндә шартларын карап та тормаган идем. Интернет заманы төмәгә басасын китеп бара. Әмма дә ләкин татар авылы турында, татар милләте турында әйтелгән һәрбер сүз гади авыл кешесеме ул, профессионал язучымы, тарихчымы, алар һәрберсенең сүзе кадерле һәм җиңүчеләрне хөкем итмиләр дигән сүз бар. Бу бәйгедә катнашып менә шушындай сүземне әйтә алганмын икән, мин инде үземнең авылымны һәм үземнең туган ягымны яратуымны күрсәтә алганмын дип әйтә алам. Бик зур рәхмәт. Авылым чишмәләре номинациясендә җиңеп чыккан лауреатларны котларга Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Шәмсия Җиһангирова сәхнәгә чакырыла. Рәхмәт итегез, Шәмсия ханым. Үз нәүбәтемдә бу бәйгегә бик шатмын. Безне авыл яшәтә, милләтебезне, гореф-гадәтләребезне саклый. Без барыбыз да авылдан чыгып шәһәрләшкән кешеләр. Һәм авылның ни кадәр әһәмиятле икәнен без күңелләребездә тотсак иде. Шәһәр кешесе күп сөйли, әз эшли, авыл кешесе әз сөйли, күп эшли. Мин сезгә шушы Аллаһ теләсә, авылларыбыз исән булса, без дә исән булырбыз. Бәйрәм белән сезне. Шулай итеп бүләкләр тапшырабыз. Матхулина Рамиля Рамил кызы, Татарстан, Казан шәһәре, журналист. Сәхнәгә рәхмәт итегез. Yardım ederek
Bik uğan katın, bunun için ayırım kul şabarga gerek edeşler. Bunun uğan katınlarımızın yüreğini saydı. Yukarı Demirlik avlunda 9 şişme var. Bıl şişmesi, Yarullah şişmesi, Tipay, Avsal, Şüşü, Qayyum, At şişmeleri, Zarif Baba şişmesi. Şuradaki küp sulu çıganaklarının birisi Galav şişmesi. Bu iniş benim babamın edisi ismi bilen götüre. Onun ismi Galavuddin bulgan. Bu şişme ilk burungu. Ул biz turgan yurtның бакча башында. Соңгы елларда bu şişmenin tireyağı бик күңелсез хәлгә кала. Кешеләр шишмә өстенә юлларындагы батык шүферларын чыгарып түгә башлыйлар. Хәтта мал туар арасындагы тирисләр дә өйлә башлады. Шишмәгә бара торган сукмак кузды, улаклар искерде. Шишмә язмышы өчен көрәкәрде. Мондый кутышкыш хәлгә әтием Фәнис нокта куярга ният кылды. Моны тормышка ашыру өчен 2 ел вакыт кирәк булды. Иң элек ул дусларын җыеп бурады. Шишмәнең өстен ачып чистарттылар, нигезен ныгыттылар, тирә-юньдәге шүпчәрләрне җыштырып түктеләр. 50-60 йөк машинасы балчык ташытып, сукмакны тәрттеләр. Шишмә буе яңа сулыш алды, көчлерәк ага башлады. Ни гаҗәп, ел нинди генә коры килмәсен, шишмәдә су кимемәде. Киресенчә ул ярсып ага, гүя, күрегез, мин нинди матур, суым саф, салкын диеп эндәшәсем ал. Шишмәгә өр-яңа улаклар куелды. Яңгырдан, кардан саклар өчен түбәсе дә әзерләнде. Элек-электән яшь киленнәр шишмә сукмагында очрашып, күпме серләр сөйләшкәннәр. Егет кызлар вәгъдәләр биришкәннәр. Әле тагын әтием шишмәдән аккан суны җыеп, күлгә нигез салды. Ул җәен балыклар үрчетә, ә кышын боз каткач, анда балалар хоккей уйный, тимер аякта шуалар. Сәхнәгә авылым шишмәләре номинациясында җиңеп чыккан Татарстан, Балык Бистәсе районы Югары Тимерлек авылыннан Галәветдинов Фаил Фәнис улын чакырабыз. 11-нче сыйныф укучысы. Hörmətli tamaşaçılar, qadirli qonaqlar, Галәветдинов Фаилнең эшкерсез чын күңеленнән язган авылым шишмәләре темасы, әтисе Фәнис һәм аның туганнары, авылдашлары эшләгән изге эшләр безнең һәммәбезгә дә үрнәк булып торсын иде. Һәм без үзебез туган төбәктә, туган авылда шишмәләргә, коеларга күз салсак иде. Һәм һәрберебез бу эшләрне булдыра алабыз бит. Ә шишмәләр безнең ярдәмгә мохтаҗ. Сәхнәгә Безнең Мирас журналының махсус бүләген тапшырыр өчен журналның баш мөхәррире Ләбиб Лиров чакырыла. Рәхмәт итегез. Кызганычка каршы Ләбиб әфәнде килә алмады. Баш мөхәррир урынбасары Ленар Гыбайдуллинны чакырабыз. Шулай. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Безнең инде безнең Мирас журналы Россия Федерациясе дөнья күләмендәге татар авыллары тарихына, алардан чыккан шәхесләргә инде игътибар итеп килә. Һәр сон сайын диярлек безнең авыллар тарихы яки алардан чыккан атаклы шәхесләребез турында мәкаләләр басыла. Инде менә шушы конкурска килгән материалларны да без Ләбиб белән икәүбергә карап чыктык. 200-дән артык кешене һәм 3 эшне без инде безнең Мирас журналында бастырырга дигән фикергә килдек. Ул кешеләрне Тагын бер кешебезне чакырабыз. Чит җирләрдәге милләттәшләребез язмышы һәм туган җиргә мәхәббәт номинацияләрендә җиңеп чыккан лауреатларны котларга Мария Республикасының кызы Патиева Фатих Варафиндрис. Бәрәкә районы хакимияте башлыгы Ибраев Әлфәт Габдулхак улына сәхнәгә чакырасыбыз килә. Димәк, сез аны урын аласыз инде, яхшы. Хәдрәт мөхәррәм чакырабыз, рәхим итегез. Киров өлкәсе Нократ Аланы районының Иске Бенәгәр авылы имам хатибы.
Татарстан Республикасы Турмазы районының Кәкребаш авылында яшәүче Әнәс Мөсәгыйть улы Сафуановны чакырабыз. Рәхим итегез. Эшләрдән хакырлары апрель һәм айларында безнең Мирас журналында басылып чыгачак. Эшләре басылып чыгачак. Yok, elbette sizden bir iki söz ümit ettik olarız. Hayırlı kez, hürmetli sunan kardeşler. Buna ruhsat etiniz, meni Sittibak'tan kelgan, bunda kelgan yig'ishda qatnashgan Tatarlar ismidan bu uyushtirgan Dunyo Tatar Kongressi xizmatkorlarini, yetakchilarini bek zo'r rahmatimizni bildirdik. Biz bunday charalarda ko'p qatnashamiz. Mana bunday charalar bizga dard beradi. Tanlab seksiyalarda chiqishlar tanlab bizning tatarlarning kichik tubatlarda yo'qolib qolmaycha necha ketib ishlavlari, turmush quruqlari bizga bek zo'r kuch berib, biz yangidan da qaytib mana shunday ishlarni ishlarga yangidan da dablarni qaytarishga ko'ra barchasiga bek zo'r rahmat. Barchasida da o'zgan bayramlar bilan xotin qizlarni chaqirishib kelgan xotin qizlar bayramlarida tabrik etgansiz. Bayram bilan barchasini. Albatta zo'r rahmat. Tabriklarga ishlarimiz topilgan ekan. Biz sahnaga shulay Maksimova Alfiya bilan Ahmad va Liliyalarni chaqiramiz. Agar ular birda bo'lsa raqam etigiz. Sizga topshirilmasi bo'laklarda bor. Alfan Abdulhakimov etigiz. Raqam etigiz. Bu şabular Alkışlar elbette. Biletlerine alkışlar. Hürmetli tomoshachilar, ko'rasiz, butun dunyo Tatar Kongressi, butun Rossiya Tatar avulları ijtimoiy uyushmasi bilan birlikda uyushtirilgan Mening avulim konkursi bek natijali bo'ldi. Siz, qadrli qonaqlar, xalqimiz har bir avul kishisining yuragine degan, o'zagine o'tgan Mening avulim temasi so'zdagina söylenib qolmasin edi. Yer onabız yardam kütü, kishi degan buyuk zotdan, nesip jibi üzülmesin. Yerden, sudan, havadan da, dilden, mumdan mahrum etme. Bütün galem yardam kütü, jir anabız yardam kütü, kishi tuğan unutmasın. Muhterem devletimiz yetakçileri, birde oturgan keng ko'ngilli, bulduqlı işmekerler. Aydagiz hammamizda jiyilib, tuğan avulimiz turunda qayg'urdik hali. Nishlabsin biz avullardan yoshlarimiz ketganga orttiraymiz. Chunki ish o'rinlari yo'q. Niqob turib o'ylasak, ish o'rinlarini buldira olamiz bi. Ol bizdan tura, barlik shista tilak ham zo'r tirishliqqa kerak, ijtihod. Rahmet. Ey avulum nominatsiyasında jengib chiqqan Ozod Kashapovning avulni yashatuvchi ishqor bo'lasim kerak isimli yozmasındagi bunday yo'llar bilan konkurs natijalari haqidagi so'zimizni tamomlaymiz. Öz ayağından basıp turgan işmekerler avulni yaşata degan yozmalarni yish o'qiyim. Benim de şulay avulning tiragi, tutqasi bo'lirday ishqorga aylanasim kelar. Kim bilir, belki benim gibi avulni yaşatırgan niyetlovchi boshqa avuldoshlarda topilur. Bar ish niyatda turabi do'stlar. Hürmetli tomoshachilar, sahnada Tataristonning ot qozongan artisti Marsel Vag'izov, Rizvan Hakimov muzikasi, Ramil Shuraqulov so'zlari Mo'nglar qaytsin avulga. Assalomu alaykum. Kişi
Hurmatli tomoshabinlar, kecha bizni davom etamiz. Sahnada endi hozir o'zim o'ynayim, o'zim jurlim konkursida jenguvchilar to'pilishga kirdik. Ayi. Uramlarda garmon bayramlardan nechun qolasın, üzgələnə garmonlara ilning uyatırğa adam qolasın. Üzgələnə garmonları ilning xalıq canı demək uç түгел. Әйтер сүзең, ул бит гомер буе гармоннарга, җырга кушты гел. Буш була алмый бүген халык жаны, шуңа карап гамәл кылына. Кемдер җирдә кылыч күтәргәндә, гармон ала татар кулына. Гармон ала татар, җилкендерә, эшләрендә җаны булганны, көйләр булып күтәрелә еллар. Җиңеп кара, шушы буңнарны. Мәйданнарга гармоннары чыга, ялганына каршы ятларның, кылычларын бер якларак торсын. Гармоннары барда татарның, Үзгәләнә гармоннары җырның, күңелдәген әйтеп илдәген, бәйрәм кенә булыр иде җирдә, тыңласалар халык йөрәген. Сәхнәдә Татарстанның атказанган артистлары Ринат Валиев җитәкчелегендәге виртуоз гармончыларыбыз Ринат Валиев, Фәрит Газизов, Илнур Ганиев, Айнур Muratov, Булат Хисмәтов һәм Разил Камалов. Алкышлар белән гармон җегетләребезне каршы алабыз.
Oyuncu yiğitlerimizde alkışlar. Profesyonellerimiz, mutlu yiğitler. Çok güzel hakikaten. Hürmetli dostlar, bayramımız konsertin bayram biyu bilen devam etsek dürüst olur. Huzurimizda Qozon biyu ansambli, kollektivning san'at yetakchisi Tataristonning xalq artisti Chulpon Zakirova. Qozon biyu ansambli. Dilsiz qala yazganda da jırlı bo'ldi Tatar ili. Şuşundadır bu dünyanın bereketler yatar jiri. Afetlerden tortip alda, asılıma koytar meni. Xalq kadar xalqni sen yaşartarsın. Tatar jiri. Dilsizlerge il buldun sen. Dilsizlerinin tili buldun. İlde güller bitken şapta. Yüreklerinin gülü buldun. Şuşundadır bu dünyanın bereketler yatar jiri. Uyatadır, uylatadır, yuvatadır. Tatar jiri. Hürmetli dostlar, bizim bu konkursimizning Üzüm oynayım, Üzüm jilin degan konkursining ideya avtori Fan Veliahmetov. Boshqirdistonning xalq artisti, Tataristonning xalq artisti. Mana endi necha dista yillar bo'yi millatine xizmat etadi. Milletining muңы soqchisi bo'lib xizmat etadi. Ham shuni ko'z o'ngida tutib, aning yo'qdoshlari Boshqirdistonning Tuymazı rayonida yashovchi Fanir G'alimov inisiativasi bilan 3-topqir endi shunday mərtəbəli bəygi uyuşturular. Üzüm oynayım, üzüm jırlayım deb atalgan bəyginin bıyılғы 3-cü sonlu konkursu mərkəzimizdə uzdırılar. Müftədən Minajik muzikası Robert Binolin sözləri Əril isi. Səhnədə Tataristanın həm Başqırtistanın xalq artisti Fan Veliahmetov. Fan Veliahmetov, qarşı alınır.
Canan Veliahmetov. Hürmetli tomoshachilar, bütün Dünya Tatar Kongresi, bütün Rusya Tatar Avulları Uyuşması, Başkırstan'ın Ramazan Türkiye Milli Ağartı Üzegi bilen birlikte Tatar jırın başkarışçılarının üzüm oynayın, üzüm jırlayın, 3. bütün Rusya belgesini uzdurdu. Konkurs Tataristan Respublikası, Россия Federasyasının Tatar Milli Medeni hem İçtimai uyuşmaları için açık massa ko'lam şora bulup turar. Konkursun maksadı hem burçları. Türkiye halkları arasında dostluk hem ruhi beylenişlerini nığıtu. Tatar milli oyun kuralların, milli müzika sanatın propagandalau. Tatar jırın başkarışçılar arasında yama talantlarını aşu. Bu ciddi konkursta türlü tübeklerden 56 kişi katlaştı. Hazır sahnege Tatar jırın başkarışçılarının üzüm oynayayım, üzüm jırlayayım 3. bütün Россия beygesinde 3. orun yağlayan laureatlarını kutlarga tanılgan bayanşı Tataristan halk kazanan artistler Rinat Valiyev, Tataristan'ın halk artisti Hamduna Temirgaliyeva, tanılgan jırşı Asıl Yarını çakırabız. Rahim ediniz. İş yaştan alıp 10 yaşına kadar Galibayev Aynur, Başkortistan, Tuymaz rayonu, Rayman avulu. Aynur Galibayev. Kulçabula. Şimdi yaş kahramanlarımız da var. Galimov Albert, Başkırtistan, Tuymazı rayonu, Subhankul avulu. Bir yaştan alıp 20 yaşına kadar Nurikhanova Alsu, Başkırtistan, Buray rayonu, Buray avulu. Hamdüne hanım sizin yaklaşınız. Arkadaşlar şahıl kız Alsu Nurikhanova. Buray kızı. Bine. Bizden sahnede 2 Buray kızı. Bul şapamız. Buraylar. Yaşasın Buraylar. Ataklı Buray rayonu. Alдағы жеңушіміз Шарафетдинов Резил, Чувашия Республикасы Комсомол районынан Урмай ауылы. Резил Шарафетдинов. Bunga ben onu gördüm. Rezil oynasın. Шығыш жасар ғазірлеріне болса керек. 21 yaştan 55 yaşına kadar Devlet Hujin Hamid, Başkırtistan, Belebey şehri. Şirattan jеңушіміз Казакова Güzel, Мордовия Республикасы Ләмбір ауылы. Şerhattarov İntal, Tataristan, Buğa rayonu, Yana Dinçeli avulu. Alkışlar tanımay cemaat. Bunday jеңушілердің тұрғында Bir kuşak bülek, bir kuşak. Yakiyev Rüstem, Başkırtistan, Мәләвіз şəhəri. Bizden sıra programı. Eğitim bir bunda değil, bunda. Bülekte tapşırıldığında mesela. Bülekte yoluna çıkarımızın karışım. Şerafettin'in rezil mi? Rezil Şerafettin'in bile şuvayı. Bana bil, bülek ol her vakit üzere. Rezil duvan kazanına yuvalı yürüme. Kazanın şurada şehir bunda. Sapılına gerek.
Ordu'nu tutturmak gerek. Rezil efendiye kul çabular. Gülber Tuğan, bana bildiğinde alar çıkış yasadılar. Mügayın barısında alarını temlet parası gidebilir. Nindi alar laureatlar, nindi alar jingişler, şöyle mi? Elbette şolay indi biz hazır bileklengen yigitlerimizden, kızlarımızdan sahneye çakırıp alarının sәнгатенә üst salıyık. Şolay dep, Yakiyev Rüstem, Şeyfattar, İntal, Kazakova Güzel, Devlet Kuşin Hamidlerden çıkışını tanıyız. Bek zor rahmet. Rahim ediniz. Yakiyev Rüstem. Şeyfattar İntal. Güzel Kazakova.
баскычылар yok, шул даларга менерге. Таллар биек баскычылар yok, шул даларга менерге. Malındagı çiçeklerini toplamam diyen idim. Morundagı çiçeklerini toplamam diyen idim. Tuğan üsken ağlarını toşlamam diyen idim. Tuğan üsken ağlarını toşlamam diyen idim. Tuğan üsken ağlarını toşlamam diyen idim. Devlet Hüseyin Hamid. Bizning millatdoshlarimiz shunday narsalar o'z qo'llarida boshlik. Ham hatto Qozon shahrida shunday dinastiyalarda bor. Әтисе дә уйный. Әтисеннән күреп баласына уйный. Аллаһка шөкер. Әмма ана игъланы итер алдынан әллә берничә шигъри кәлимә җиткерәсең. Син шагыйрь бул, мин гармунчы. Алышык һөнәрләрне тик бер үзеңә калдыр булган бар моңнарыңны. Игеләтә артып түлейм. Сат улым миңа гармунымны. Сатасыңмы? Hürmetli dostlar, siz indi kürdegi sahnaga chiqdi.
танылган виртуоз гармончы Татарстанның атказанган артисты Ринат Вәлиев һәм аның улы милләтебез киләчәге Ибраһим Вәлиев. Каршы алыгыз. Шулай итеп, сәхнәдә Вәлиевләр гаиләсе.
Aferin, aferin. İskiterlik. Менә шулай инде шундый чыгышларны күп карагач, күңелләр күтәрелеп китә. Әмма безнең төп темабыз бәйге. Һәм бүгенге бәйгене оештыручылар хакында әлбәттә без әйтеп үтәргә тиешбез. Бүгенге бәйгеләрнең төп оештыручылары Бөтен дөнья татар конгрессы. Россиянең татар авыллары бөтен Русия иҗтимагый оешмасы. Туймазы районы Төмәнәк татар тарихи мәдәни үзәге. Бүгенге бәйгенең иганәчеләре Башкортстанның Туймазы районы Йолдыз крестьян фермер хуҗалыгы. Шулай ук Башкортстан Республикасы Туймазы районының Ильфа җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Стройтехком җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять. Аның җитәкчесе Миңнерәис Марван улы Усманов. Һәм әлбәттә Ульян өлкәсе Иске Булат муниципаль районы башлыгы Эдуард Әнвәр улы Ганиевны да зур рәхмәт хисе белән телгә алабыз. Һәммәгезгә дә Аллаһның рәхмәтләре ирешсен. Бик зур рәхмәт сезгә. Әйді концертыбызны Чувашстаннан килгән кунаклар белән дәвам итәрбез. Тамчы балалар бию коллективы. Hürmetli tamaşaçılar, neydi her yılını uyuşturulgan beygeden soň kuşlaşуу kechesi, gala konsert uyuşturuла. Hem şunday kızıklı, мәгънәле yola барлыкка килде. Менә бу кuşlaşуу кечесine алдагы елда беренче урынны алган җиңүчене чакырабыз. Бу елда без шулай эшлибез. Каршылыгыз
2016 yılda Tuymazlı şehrinde uyuşturulgan ikinci Üzüm Oyunum, Üzüm Jırlım konkursunda birinci urununu yollagan Samara'dan kelgen yigitimiz İrek Mutugulin bugünkü beyramimizning konağı İrek Mutugulin Samara ülkesi. Başlayalım. Sahnaga Tatar jırıl başqaruvchilarının Üzüm Oyunum, Üzüm Jırlım 3-cü Butun Россия bәйгесендә ikinci урын яулаган лауреатларны котларга композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Илгиз Тимершаев улы Закировны, Татарстанның халык Башкортстанның атказанган артисты, филология фәннәре кандидаты Марат Сабит улы Шәриповны һәм бу әйберләрнең барысының да башында торучы егетләребезнең берсе Татарстанның атказанган артисты, оештыручы Фәнир Гыйльметдин улы Галимовларны чакырабыз. 5 яшьтән 10 яшькә кадәр Хайретдинов Дениз, Башкортстан Илеш районы, Явалак авылы һәм Салават күбере ансамбле. Bu коллективтан тәрҗемәгән менә шушы күргән бүләкләрдән тыш Салават Зөфәр улы Шәрифуллинга, әлеге коллективның җитәкчесенә яңа бер диплом тапшырыла. Әлеге диплом Бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Ринат Зинур улы Закиров һәм Бөтен Россия татар авыллары оешмасы, иҗтимагый оешмасы советы рәисе Фәнир Гыйльметдин улы Галимовлар исеменнән тапшырыла. Без аларга уңышлар телибез һәм котлыйбыз. 11 яшьтән 20 яшькә кадәр Мөхәммәтҗанов Марсель, Башкортстан, Бүздәк районы, Карындамак авылы. Безнең җиңүчебез кайда икән, әлегә күренми. Бәлки тагын менә икән, үзебездә. Бүләкне чыгаралар, рәхим итегез.
21 yaşdan 55 yaşga kadar Basirov Ayrat, Bashqurtiston, Miyake rayoni, Qirg'iz Miyake avuli. Şulayok bileklenişler arasında Feyzullina, Razgina, Asqın rayoni, Asqın avuli. Bu artistlarımızda biz sahnada qolib o'tiramiz. Shundan keyin bir eskartirmiz. Haliga bileklarni qabul etib olqishlaymiz. Barliq tabriklanuvchilarga da zo'r urinishlar tilaymiz. Oldingi kunlarda da jingularingiz davomli bo'lsin. Ham albatta Salovat ko'piri ansambli chiqishini qararmiz. Boshlab jillovchi Deniz Xayratdinov. Salovat ko'piri ansambli boshlab jillovchi Deniz Xayratdinov. Muhammadjanov Marsel chiqish yasaydi. Sahnada Razgina Feyzullina.
Basirov çıkış yapsaydı. Xalqlarning joni jırda diler. Jır diler de bizde mum diler. Yüreklerini kuysa, tilgelese, Tatar jırı indi şul bilir. Jır koşan tuğa deysizmi? Yanıp süygende tuğa. Yanıp yaratkan yarınını yatka yürgende tuğa. Tuğa pişit jırı bulup, ana sağışı bulup, jır tuğa jirde kişinin yürek kavuşu bulup. Köngüllerde tulu lezzet bular. Jır jırlasa soylar sandugaş. Yozlar gitmi doğan ilkeyinden sahnesinde jırşı sin bulgaş. Tatar xalq jırı dostuma, sizning huzuringizda asıl yar. Bayanchi Renat Valiyev. Oh
Sizin olda Tatarstan'ın от kazangan artisti Marcel Lagizem. Marcel Lagizem, Renan Valiyev. Rahmet. Səhətlərə Tatar Jırın başqarışçılarının üzüm oyunun üzüm jırının 3-cü bütün Rossiya bəygisində birinci urun alğan laureatlarını təbriklər üçün hürmətli kişilərimizni çağırırız. Mənə şularının birisi zamanında Kazan Tüzülüş İnstitutunu tamamlab, Tuğan yağı Başkırstan'a tüzüşçü bulup qaytkan, hem Gadi tüzüşçüden Başkırstan hükümetinde
төзелеш һәм транспорт министры дәрәҗәсенә ирешкән. Башкортстан хөкүмәтендә премьер-министр урынбасары булып узак еллар эшләгән. Бүгенге көндә Башкортстандагы атаклы Стройтехком җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең генераль директоры, танылган меценат, Бертуган Рәмиевлар исемендәге халыкара премия лауреаты Миңнерәис Мәрүән улы Усмановны сәхнәгә чакырабыз. Бүгенге бәйрәмебезнең генераль спонсоры. Шулай ук бик күп мәдәни проектларда, татар тормышына кагылышлы булган иң мөһим эшләрдә актив катнашкан тагы бер меценат. Хөрмәтле шәхесләребезнең берсе, Ульян өлкәсе Иске Кулатка муниципаль районы башлыгы Эдуард Әнвәр улы Ганиевны да бирегә көтеп калабыз. Рәхим итегез. Хөрмәтле җәмәгать, минең кушкан бурычны үтәгәнчә берничә сүз әйтергә телим. Беренчедән, бөтен Россия 6-нчы съезды эшмәкәрлекләрнең җыенына, делегатларына һәм гала-концертка килгән кунакларга Башкортстан делегатларының исеменнән сәлам җибәрәм. Bütün dünyada yaşayan Tatar halkının 5'ten 1 ülüşü, yani 5 Tatar'ın birisi Başkırtstanda yaşıyor. Eğer de ki bizim kan kardeş Başkırtlar bilen birge Başkırt halkı olsa, bizde Müslüman halkı 2.500.000'den artıp gider. Bu Rusya'nın en көп Müslüman yaşayan tübekleri deyip etsek de bula. Şunun için bizning Başkırtstanda көп belgiler ötüp. Hayır 20 yıldan artık uzun mum belgesi ötüp gele. Başkırtstanda belgi öte akış, 2 akış. Otaklı artistkimiz Perida Kudaşova Kerşalar, Şterlap, Vahtiga isimli garnışılar oynap şu belgini ötkererler. Bundan 3 yıllık bugünkü belgini işi kilip çıkanın bana efendim söylemeni. Tatarstan'a katıp gelgende, ulanın katıp gelgendi. Biz korkayabız, biz gitsek kim bizle alışır iken, olmaşır iken. Şunun için onlar Şöyle, Fen Veli Ahmetov, Fanir Galimov, Marat Şaripov şuşu beygini ilan etkenler. Tevgi yıl beygi Tülmazı'da öttü, onda Tülmazı'dan şu yoktaki rayonlarda katlaştılar. İkincisinde Başkırtstan'dan katlaştılar. Bu 3. beygi, уже Tatarstan'a gelip Kozan'da jеңүүчүлөрүн söylediler buna işerine. Şunun için bu beygi büyük zor uğraşlarga inişir deyip bileyim. Tabii buna qarasak, bugünkü jıyınını motorlap çıkan gala konsert şunday көп mərtəbə garmonga, tere tauş bilen konsertlar az deyip bileyim. Şunun için bu jıyınını cemlendirdir deyip ulargadan mümkün. Bu jıyınını, bu gala konsertni, bu konsertni uyushturuvchi bütün halkka, bütün kişilerge Tatarstan, bütün dünya Tatarstan Kongresi'ne rahmet aytam. Yanıdan yana şunday belgiler bulatırsın. Rahmet. Kaderli kardeşlerim, min sizge Ulyan Sulkesi'nin İski Kulat rayonundan Tatarının koymağı bulgan Mişerler, Kulatlı Mişerlerinden alıp gelgen kaynar selamlar hem izgi dualar. Bugün 7. Ağıl işmekerlerinin jigini başlandı. Anın başlandığı bilen de size tebrik etem, işine jigini uğuşuklar dileyim, birbiriniz bilen söyleşüler, telefonlar bilen birbiriniz bilen sözge kelip ağıllarını özgertirgen, türlü yaktan birbirinizin primerinde şevingizini tileyim. Biz yüz yapımızdan Kulatlı halkı
3 елны, 6 елда өтердік. Сельский ауыл сабан туы. 10 ел тому назад фольклор фестиваль өткердік. Бұл жеңіп тұрабыз сабан туы күніне 30 июньде өткерге 10 еллығын фольклор фестивалін. Барығызды да бүтін татарларыны шақырам Ишик Булатыға фольклор сабанды, фольклор фестивалына 10 еллығына юбилейына. Иратны әм қатын қызларыны ұзған әм келешек бәйрәмінен тәбрик етем. Біз татарлар бірден алып, бірге бүтін ішлерін ішлейміз. Hem bulduramızda. 18 Mart'ta biz vыборларга, сайлауларга барабыз. Ни үшін үзге халық 90%, 100% бере. Біз татарлар 99-ны беремейміз мекен. Мен барыбызны да мындағы отырған ауыл эшкорларын шақырам, чтобы әрбір ауыл, әрбір район, татар районы болғанлары, шәһәрдәге туғандарды шақырып, дұрыс кені сайлап, дұрыс кешіне тауышларына беріп, татарлар айтсынар, 99%-ны алар бұйыл келдер дейді. Әм біз бұлдырай көрішіне, шақырам бар өйден. Рахмет. Біз ішімізді давам етеміз, әм әйтеміз. 5 яштен 10 яшқа қадар Жихангирова Рушана, Башқұртстан, Уфа шәһәрі. Рахим етіңіз. Міне бейт. Бик кыйммәтле бүләкләр, әлбәттә сез якыннан яраттан күрмисез. Аларның һәрберсенә бөтен дөнья татар конгрессы планшетлар бүләк итә. Менә шундый зиннәтле бүләкләр, аларның башлары күккә тиеп ката. Афарин, яшәсен бөтен дөнья татар конгрессы. 11 яшьтән 20 яшькә кадәр Җангиров Рөстәм, Башкортстан, Уфа. Менә әле генә сеңелесе чыкканы, әле абыйсы чыкты. Алар сеңелле абыйлы Жихангировлар Уфа шәһәрендәге талантлы гаилә. Егетләр булса, фән куйдырмасын. Булыр алышучылар әйбет. Рәхмәт, Эдуард әфәнде, Мирас әфәнде, сезгә исәнлек саулык, эшләрегез уң булсын, киләчәктә дә милләтебезгә шулай мул-мул ярдәм итәргә насыйп әйләсен. Рәхмәт. Сәхнәгә исә татар җыр башкаручыларының үзем уйный үзем җырлыйм 5-нче бөтен Россия бәйгесендә беренче урын яулаган лауреатны тәбрикләргә Россиянең татар авыллары бөтен Россия иҗтимагый оешмасы советы рәисе, Татарстанның атказанган артисты, Башкортстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Фәнир Гыйльметдин улы Галимов чакырыла. Бер туган Рәмиевлар исемендәге халыкара меценатлар премиясе лауреаты Фәнир Галимов бүгенге бәйрәмнең проект авторы. Hürmetli milletvekiler, şırında ise biz özümüz uylagança Tatar mala, Tatar kiye, indi unutulup bargan Talyan, Garmon kilerin biz indi bugün üz kulaklarımız bilen, üz iştemiz. Biz onları etilerden işittik. Biz de belki şaktan munşağa oynattırgan edek, eniler belki de tavır çıkarmadık, kuğup çıkarılar ya. Hem indi munşağa barıp öğrendik, şunda garmonlar oynarlar, şunda jarlarga öğrendik. Bunda oturgan her birimiz şunu hatırlaytırganlar. Uram bulu, uramdan jarlap, garmonlar, ellenişe garmon bilen jarlaşıp koytatırgan edik, varatırgan edik klubga. Tol başlarından yağmuratıp jarlaytırgan etiler saban toydan koytatırgan edik. Ona bugün minde şuşu beyramda şuşunu işittim, hem şunu körüge nasip oldu. Bunun tarixin indi bizning hürmetli konağımız söylep ötті, nişik kelip tuğan ol. Buna indi benim oğlum beygesin. Buna benim 2 yıl hazır şuşu jamiyatni jitakliyim. Hem şunda nindidir olsa halkımızını birleştire atırgan. Birge bir-birimizni tanıştıra atırgan nerse uylargan ekanligini uylagandan soң şuşu benim oğlum. Çünkü bunda
Һәркем үзенең авылын биреп, без моны шушыннан күрсәтеп, аларны сезнең белән таныштыра алабыз. Һәм алар үзләренең күңелендә булганнарын нинди генә итеп язмаганнар, шул кадәр күп китерделәр. Без инде хәтта шул кадәр иттереп узак итеп укыдык, чөнки шундый тәмле, шундый татлы, шундый яхшы итеп үзләренең чишмәләрен, бөтен җирләрен мактаган безнең милләттәшләребез. Аларга инде мин шундый иттереп рәхмәтемне әйтәсем килә. Аларның шушындый матур эшләр җибәргәннә һәм инде шушы бәйгедә катнашып, үзем җырлыйм дигәндә кайлардан гына килмәгәннәр, шушы милләттәшләргә зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Шушы без инде 2 ел үткәргәннән соң үзем җырлыймны шушында Казанда үткәргә Ринат Зиннурович шул кадәр итеп бездән сразу кабул итеп алды. Мин инде шул кадәр итеп рәхмәтемне әйтәсем килә, чөнки бу залда шушы безнең моңны, шушы җырны сез дә күрә алдыгыз. Шушы Ринат Зиннурович безгә шушыны рөхсәт итмәсә, шуны күтәреп алмаса, без инде шушыны күрсәтә алмадык. Рәхмәт итеп, күп итеп рәхмәтемне белдерәм. Һәм инде безнең иганәчеләр шул кадәр итеп бара безгә бүләкләр алды. Бөтенесе дә канәгать булып һәм канәгать кайтып китә дип билем. Biz şuşa bunlarını çoğaltmayıp, buna indi biz 18. yılda tağında bir proyekt ilan ettik. Bu indi benim avulum Moğolları deyip atala. Buna biz şuşa 18. yıl boyuna, şuşa sizin avulunuzda doğan, sizin yoktağına bilgili bulgan, sizin yoktağına jırlaytırgan jırlarını biz sizden kütüyoruz. Şuşulay yok. Biz indi onlarını matur ettirip jetkiremiz. Onu profesyonel jırçılar jırlarlar. Hem indi ulu ettirip, matur ettirip, şuşa sizin avulunuzun muğumlarından zor konser işlerge degen oyumuz bilen yaşap yatabız. Sizden şunu kütüyoruz. Bizge yıl adağına tikli şuşa muğumlarınızını bizge jiberseniz bizden көңіліміз болар еді. Қазір енді Рәхмәт Вәнир абай, һич шиксез бу теләкләр тормыш карсын. 21 яшьтән 55 яшькә кадәр Хисамов Илнар, Чувашия Республикасы Комсомол авылы. Аңа ноутбук һәм башка кыйммәтле бүләкләр тапшырыла. Сәгатьләр эшләттек. Монда үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Бу истәлеккә менә шушындый һәрберсенә тапшырып чыктык. Минем авылым дип яздык тегеләренә, авылларында үзем уйныйм, үзем җырлыйм. Истәлек булып аларның стеналарында эленеп торсын дип. Бик зур рәхмәт. Илнарны тәбриклибез. Чәчкәләр, бүләкләр аңа алдагы көннәрдә дә иҗади йомышлар юлдаш булсын. Вәнир әфәнде, сезгә дә бик зур рәхмәт. Һәм әлбәттә инде бүләкләнгән кешеләрнең сәнгатен дә ишетик. Сезнең хузурыгызда Рөстәм Янгиров, Башкортстан. Әйдә, дустым. Хәерле кич. Барачыры. Шиктирip бара Казанга туп-туры киттим бара. Шаптыра атыларны кучы суқаларда торткала. Şirler beni tugel, tuğan uskeliyle kala.
Рушана Жангирова чакырыла. Oralarının yaraklığın gün yalanlayda, sağınğanda sağışlar mümkün olmayda. Почтальон, почтальон, почтальон yalanlayda da почтальон olmayda. Почтальон, почтальон, почтальон yalanlayda da почтальон olmayda. Tuhan Allah'ın haber halkın olup diye, kemge girmen fazla yazmın güne böyle. Почтальон, почтальон, почтальон yana böyle da почтальон olup diye. Почтальон, почтальон, почтальон olup diye da почтальон yana böyle. Konuşacağımız huzurunda İlnar Hisamov. Yıkamaz gümenle o bir
İlhan Kısamov, Qozog'iston Respublikasi. Bugungi kechani uyushtiruvchilarning birisi Tanir G'alimov muzikasi, Rafiz Ziyoziddinov so'zlari, Qozonma madhiya. Tataristonning xalq, Boshqirdistonning ot qazagan artisti, bugungi kechani olib boruvchi bo'laraq mening kollegam, do'stim, sharikdashim Marat Sharipov boshqaradi. Hayda do'stim. Sina
Алкышлар. Hürmetli dostlar, Tatar Halk Jiri Yanları. İkine gelen olsa rahim ediniz. Hayırlı kez hürmetli aziz milletdaşlarım. 36 yıl tarihi bulgan Muzikat Edebi Birleşmesi Güvenkama onda 400'ge yakın bizim büyük şahıslarımız Tataristan'dan, Başkırstan'dan kelgenler edi. Bana şuna bağışlap, şu Zidigen Şişme kitabın Almaz Hamzin yazdı. Onlarning birisi Ravil Efendi Fayzulin namında otura. Marat Şaripov da katnaştı, Rinazin Noruş katnaştı, Danis Fanisovich katnaştı. Mine şularga rahmat eytesi kile, endi şu kişini uyuşturup, mine Fenir Galimov'ka, Fenvali Ahmetov'ka, hem Marat Efendi sina, siz bizning halkka tir tugib hizmet edesiz. Rahmat sizge, barlık milletdaşlar isminden, Güven Kamollar isminden. Şuşu kitapını sizge ruhsat etiniz bula giderge. Pek zor rahmet. Rahmet sizge, pek zor. Mengi yaşayan etki kama, Güven Kama. Kadir Kalimov, Fenvali Ahmetov. Hiçliksiz. Fenvali Ahmetov, yugurip çığa. Pek zor rahmet eligi bilekler için. Bu indi bizning kişinin improvizasyon şunday kızıklı momentlarda aylaydi. Bu aldağı jırşı aldığından aytilirge tegişli sözleri öz vaqtında hem orunda buldu. Tatar Halk Jiri Elfiye Zülfiye. Bu konkursning diplomatı Rafqat Ziyatinov boshqara Qozon shahri. Qarshi olamiz. Kiş bilen bargan çağında olamayın valiyene, kiş bilen bargan çağında olamayın valiyene, İlmiranı İlmiranı kişe kişten kurgene, İlmiranı İlmiranı kişe kişten kurgene, Elfiye gülfiye olsun güzel zülfiye, Elfiye gülfiye olsun güzel zülfiye, valiye gülüye kumülersin üsiye, valiye gülüye kumülersin üsiye. Zod poyam valiyene karşı olan bibine, Zod poyam valiyene karşı olan bibine, Aline ne uylattıran bugün Zod'un sine, Aline ne uylattıran bugün Zod'un sine, Elfiye gülfiye olsun güzel fiye, Elfiye gülfiye olsun güzel fiye, Valiye gülfiye kumülensin siye, Valiye gülfiye kumülensin siye. Kızlar saylap kut girdim min yaşligimni uzdırıp, Kızlar saylap kut girdim min yaşligimni uzdırıp, Qarlıqla qarşı alam yolğuzguna uddırıp, Qarlıqla qarşı alam yolğuzguna uddırıp, Elfiye gülfiye olsun güzel zülfiye, Elfiye gülfiye olsun güzel zülfiye, Valiye gülfiye kumülensin üsiye, Valiye Rafqat Ziyatinov, Qozon. Sahnaga Tatar Jiri boshqaruvchilarining o'zim o'ynayim, o'zim jırlayım 3-chi butun Rossiya baygisi Grand Prix egasi qutlarga Butun Dunyo Tatar Kongressi boshqarma komiteti raisi Rinat Zinnurullo Zakirovni, Tatariston ham Boshqirdistonning xalq artisti Fan G'avisuli Vali Ahmedovlarni chaqiramiz. Rahim etiniz.
Hürmetli dostlar, rahmetiniz. Tatar avılda koydagına urnaşmaganda, koydagına yılışmagan Irak taygalar içinde de İdil boylarında kalmagaç ilimizdeki tağın Sibir kalalarındaki zor sular boylarında, Irtiş boylarında birsine birisi sıyınıp oturgan yüzlegen Tatar avulları Uralda, İdil boylarında. Bugün biz bu sahneden şu avullarımızın suluşunu tıyıp oturduk. Barımız içinde bir kömül жылысын берген артистларға, şu кичәне алып барган алып баручыларга бик символик мәгънәгә ия берсе Татарстаннан, берсе Башкортстаннан менә дигән җегетләр алып барды. Ә инде башкаручылары чыннан да безнең барыбызда да өмет уята торган күренеш шушы яшь балалардан башлап бүтән чор яшьләре дә, уллары да, агайлары да бар. Чыннан да халкыбыз bir İt-süt yetiştirildiğine yaşamıyor, ansın bizde iretesi yok. Biz halkımız, umman halkımız gımır-gımırga hizmet edebilgen, hizmet bile yaşayan, 100 kişi bilen tapkan bile tavuk yaşayan, eğinde mine ruhu turunda koyulgan halkımız, biz şuna göre de bakıtlı kişiler, halk. Çünkü bugünkü dünyada halklar birleşken, iller birleşken, dünyalar açılgan zamanda üz muhitini, üz ruhunu saklav, yıldan yıl kıyınlaşa bara, tuğan tilini saklav, indi ol sındı şikteki kireç bulup tıyıla. Mine şuşu devirde millet bulup saklanu, indi ol bizning millet misalında biz bulatırgan Gamel deyip rastlap kilebіз, hem elbette bunda Tatar avulları en birinci rolünü ödeyler. Bizning türlü avullarımız var әлі, тұрмыш derecesi boyunca da yollarsız, gazsız, hatta elektrsiz yerlerde var. Elimiz bek zor, halkımız nık taralgan, lakin ona karab birsinin de keyfini düşürüp, keyifsizlenip oturganı yok. Kayda da halkımız işli, yaşı, 100 kişi bilen malın taba, şuna göre de elbette bizning zor bakıtımız şuşunday avullarımız var. Bizning şuşu halkımızını, avullarımızını, milletimizni birleştirgen Tatarstanımız var, Tatarstanımızın prezidenti var. Biz yokkağına biri de yıl sayın şulay avul işmekerleri bilen yokkağına bu jıyınlarga jıyınmıyız. Jıyınlar alar halkımızın Irak asırlardan kelgen tradisiyası, biz mine şularını turguzdup, şular arkalı halkımızın ruhun kaytaru, gırıp-gıretlerin, yılaların kaytaru, indi o bizden tüp buruşumuz. Biz mine şularını ötevde bulgan baskışlar, bulgan gameller, şuna göre de bu konkurs, bu beygi Tatarstan'dan çitte varlığa kelgen, biz elbette mınday gamellerini bik hukuklap karşı alabız. Çünkü köpkine talantlar Tatarstan'da gına tügül çiğ yerlerde, bir de bugün ulu bile çıkış yasagan Rinat Galiyev'ni gına alıgız. Bu ataplı bizning Reşit Bahapovlar, Haydar Begiçevlar tuğup üsken jirden Tüben Novgorod Tatarları, Nijgar Tatarlarından bu bugün ders bu sabriga şundan da halkımızın şunday büyük muzikantları derecesindeki Rinat Valiyev, bizim ulların da şu ruhta terbiyelevi elbette bizge barımızda da dert isteyi. Çünkü terbiye meselesi, bağların terbiyelevi her birimizin big tilep başkarılatırgan gamali, şundan da bala terbiyeli bağlarını üz ruhumuzda, tuğan televizyon muhitinde, grup gadetlerimiz muhitinde, moğumuz muhitinde terbiyeli
искиткеч дәрәҗәле һәм җитди бурычларның берсе. Менә бу бәйге дә шуңа хезмәт итә. Бу бәйгенең киләчәге Аллаһ бирса булыр, чөнки безнең залда утырган, залны тутырып килгән авыл эшмәкәрләребез бар. Безнең шушы катлам ул авылларның рухын саклаячак. Без иман камил, безнең залда утырган һәркем шушы турыда уйланып утырды. Мен шулай дип уйлыйм, чөнки авыл җирендә яшәп тә, әгәр дә шушы авылның рухи тормышын барлыкка китерә алмыйсы икән, ул авылның киләчәге юк. Шушы рух белән, шушы терәк булып менә халкыбызның гореф-гадәтләрен торгызган авыллар яшәячәк. Бүгенге бәйгенең җиңүчесенә, гран-при иясенә без менә Тальян гармуны бирергә, бүләк итәргә булдык. Гармунны мин үзем сайладым. Дөресен әйтим, аның тавышы да күңелгә төшле. Минем өметем шулай, кемгә тәгаенләнүгә карамастан, бу гармун халкыбызга хезмәт итсен иде, чөнки соңгы еллардагы, соңгы берничә дистә елда яңадан бик күп зур күләмдә торгызылган сабан туйларыбызда никтер Тальян гармун тавышлары ишетелми башлады. Бик моңсу булып китте, чөнки ул сабан туйларының инҗесе, сабан туйларының уртасындагы Тальян гармуны гомер-гомергә шулай булган, киләчәктә дә шулай булып калсын иде. Әлбәттә, менә шушындый бәйгеләр ул безнең моңнарыбызны да кайтарачак, ул безнең йолаларыбызны да, бәйрәмнәребезне дә тагын да күңеллерәк итәчәк. Мин шушы өмет белән шушы гран-при иясенә шушы гармунны тапшырам. Bütün Dünya Tatar Kongresi reisi muhterem Rinat Zakirov Uley. Aferin. Muhterem tuğanlar, hürmetli kulaklar, üzem oynayım, üzem jırlayım, 3-nче bütün Rusiya beygesinde Grand Prix pülegine layık bulgan katlaşuşçı Başkırtıstan Tuymazı şehri İlnur Azizov. Ben de bileklerle topşurlar. Rahmet. Şeşkeler hem elbette kıymetli bilekler. Konuşmada bizge indi Kongres kadrona bir şurunday suvenirli sanat bile gideriz. Rahmet olsun. Rahmet size. İşleriniz olmasın zor rahmet. Üzülsünle üzek, yansın yürek, tibrensinle gönül kılları, tımla halkım, Irak asırlardan sızılıp çıkan Tatar jırlarım. Tatar halk jırı Burmay oğlu. Başkara Tatarstan'ın halk artistkası Hamdüle Demirgaliyeva.
Роберт Кибердәге музыкасы. Гармонияга. Hamdullah Галиева, Ренат Валиев. Еліміздің мендегені төбетлерінде яшәсәк тә, татар тілін, татар жырын, татар мұңын яңғыратып, жырлап яшәргә язсын бізге. Бүгінгі күнде ең күн өзек темаларының бірісі ана тіліміз, милләтіміздің йөрәгендәге җәрәхәте булып сарқый. Әгәр дә без бүгенге кичәдә татар теле турында берничә әйтмичә, уйнап биеп җырлап кына китсәк, әлбәттә хилафлык булыр иде. Ашы язмышлы бөек шагыйребез Хәсән Туфан әле 60-нчы елларда ук татар теле турында менә нинди шигырь язган. И телем, сансыз гасырны исән сау кичкән телем, сыкраулар теле түгел син, күкрәүләр теле бүген. И безнең батыр телебез, и безнең гәүһәр мирас, күпләрне күргән башыңны, инде син күтәр бераз. Тарихым истәлеге син, Болгарым истәлеге, гасырлар аша үтелгән юлларым истәлеге. Син минем тере тарихым, син минем киләчәгем, тик синдә газиз туган тел, бәхеткә җитәчәгем. Шишмәләр исән чагында, иделләр кибәмени, гасырлар күммәде сине, дәверләр күмәмени. Şiirde
garmınşa, jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Kişi kuli tatlıla jırmınga, tartılganday güller kul yaşka. Jırgıy kişi kuşlar garmınına, garmın bulsa deyirde boşka. Jırgıy kişi kuşlar garmınına, garmın bulsa deyirde boşka. Jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Kollayla birilgen yazmış min yıllarlara turşa. Jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Garmın sehmede, jırlı özata şitten taraf. Jırlı kişi jışlar garmınıma, garmın bulsa deyirde başka. Jırlı kişi kuşlar garmınıma, garmın bulsa deyirde başka. Hıdaydan verilgen yazmış min jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Kollaydan verilgen yazmış min yıllarlara turşa. Jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Jingel bulmasa da turmuş min bäxetli garmınşa. Bıyıklı Grand Prix'yası İlnur Gazizov. İlnur Gazizov, Башкортостан, Гүргазы районы. Hürmetli dostlar, mene endi şunday isketkeş tiren, iştelikli begemnin soңгы mizgilleri de kelip жетти. Barıgızga da bir-birimizni sağınıp, kuanışlar, süyünüşler bilen gine şuraşırga yazsın deyip, atlaulu işleringizde hemmegizge de oңuşlar tilep kalamız. Bugünkü kişinin ssenariy avtorları hem rejissörler, Tataristan Matkazaman sanat işliklileri Halise İsmailova hem Nuraniye Jamali. Bugünkü beylemni alıp bardılar. İldar Kıyamov, Kazan. Hem Marat Şeripov, Ufa. Hürmetli dostlar, sağ bolunuz, yaman uçraşularga kadar huşunuz. Jırlap yaşayık, gürlep yaşayık. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы